Эч бир ата-эне балам деп, эч бир бала ата-энем деп сыздабаса дейбиз. Бирок тагдыр башка салса айлаганча. Тирүү болгон соң анын баарын көтөрүп жеңүү керек. Жылдыз Тагайева бир үйдүн кызы болсо, бир үйдүн келини, дагы бир үйдүн куту, чарыгы, сүйкүмдүү балдарынын энеси. Бүгүн мынтип ал боорун тез арада алмаштырууга муктаж болуп турган чагы. Абалы күн сайын оорлошуп кеткендиктен аз суммадагы каражат менен Кайрымдуу бол фонду аркылуу Индия жергесине жолдошу алып кетти. Индияга бараар менен жандандыруу бөлүмүнө түшүп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Операцияга көп суммадагы каражат керектелет. Мындан улам Жылдыз Айымдын ата-энеси, жакындары Кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Assalamu alaikum, hurmatly mekemdeşler, turgunlar, jelbeşler. Bizden şu yıllarda oğursuna düşüp kaldı. Şu Tagayeva Жылдыз kızına şu oğuruna kere fesatga alış gerek olarak hazır uçurda Indiya'da tez aranın içinde normallaştırış gerek olarak sizlere hayırlı sebebi şu karajat jağı köp summada eken şu karajatımız geçişmeslikten şu sizlere hayırlı oturabız. Şu kolumuzlardan gelgen jardamımızlardı berip koyumuzlardı suran alabız. Şu bizim jaşı bolup geçişkinde sebepleri olursunuz da şu kalay kalk şu köp tükürse köl bolat deydi şu az bolsa da şu ülkeden çoğaltıp versinizler karajatınız yetişip kalsına jakşı bolup bile tez aranın arasında anlaştırığa muhtaç bolup turabız. Şu sizlerden soramış. Hurmatly kalay kalk kaydı karabaşlar diye oylayın. Sizlere şu soranabız bağırlardan. Пересетка болуп ушуга кичине канча көп түкүсө көл болот. Ушу кызыма жардам берип калкым сиздерден ушу кызымын өмүрүн тилеп, балдары бар, балдарына эне болушуна мен тилектейм. Ушуга кичине каржы топтоп беришиңиздерге мен ишенемин. Калай калкым сиздерден канча болсо дагы ушуну кызымдын ден соолугун, өмүрүн evet berişinizdir min tilekteyim. Kalkım şu el var, yurt var, tuğan uruk var şu kiçineden bolsa da karıca topla berişinizdir de ötünü.